yazaga ko y'amafaranga nayo nyine yamaga kandi nkayoherezaho. Wow, anyways, uze kumpamagara, uze kunyandikira kuri WhatsApp. Ndazakwandikira. ese uhora uhindura nimero ubundi wowe? Oya, nimero mfite ishobora kuba imazeho nk'imyaka 2 noneho. So iyi Netflix yabaye iki? abantu babasikama, it's not good. Hari abantu batunzwe n'ibyo bintu bro, and then people abantu bakabifata nk'aho ari ibintu by'ubugore. Se nk'undi muntu sheri ashobora nko kugira toroma akiyahura. People are different. I know, some people are just weird. Akomana yanjye NAOMI ugira n'umutima ukomeye 10K wibereye mu Rwanda, that's a lot. Ayo nayo afite mu ntoki udashyizemo amafaranga nakoresheje Ibindi muri Kenya byose. kwishyura She amahoteli. almost spent 1 month in Kenya. Ego komana. Imagine uba muri hoteli urya Muri ibintu nk'ibyo. hoteli urya ukora iki? Ariko muvuga ngo umuntu ngo yakwiyahura, wabuze kubera umvugo wiyahura, ubundi umuntu se yafashe imbunda akaza akakurasuka na uko kimutekereza kwiyahura. Oya urumva? No, but DUMBA urabizi, some people are like they umuntu utashyikira udafite strength, yeah. Utabyakira. Because abantu baratandukanye, dufite emotions zitandukanye DUMBA nubwo tubona hano twese, but like the way you handle your stuff is different from Samia's, reaction. Umuntu ashobora kundya 10K nkikubita mu ruzi. Ubu ngubu NAOMI aracyari ahangaha. Rwanjye, thank you for the gift. But so everybody's different. Ifite ukuntu itwara abantu in different ways. Ariko NAOMI ntuzagiving up, DUMBA niwe wagufasha.